ichitu sukutina manyanga Mukule ichitu sukutina manyanga Shisiri numutiti kura kule magara Shisiri numutiti kura kule magara Amara webulu ya kura kule magara Hapo hapo mwana Fushin hapo hapo lena sabwa umbore mwitalo nyanda nuwe ndo musiano wewe musiano inokufona mshina nanywe bayi kata mafuraha na kwa mikono umbaye kwenye kuno mwenju mwira mama bane shika njia usinyo ran Khubana baluya khubulala TV khulumulumanga nende Ainea na Bwera mwana muwanga khurula imakunga mu Mias East mu county ikhongo ya Kakamega Amere nangwa Ainea na Bwera esiendo mwibuli wa ndebulwa mu Mias East abundumbu emakunga Ishaka village munzu mwa mzee marehemu Robert Makoha nde mama Sofia Shitakwa. Actually papo anje afua so ndalelwa nde mama as a single mother. Simwene ndi msanii ndi comedian wishiluya. Na Bwera numulala khubana baluya basisitanga bandu ibuluya nende mu Kenya wosi bamanyakha mu lusongo bu comedians. Na Bwera huyu ni bina yasoma hena ne yaranga arina mukabu kwekuyuku ndasoma skuli tsibiri skuli khuranga ndasoma Makunga primary lano lo papa mala nafwa kabida mama nakhayo bunyoliro bo khu maintain khusoma Makunga ni auya ni ayira Isango primary ho nonu ndakhasoma from class 1 mpaka class 8 ndakhalawe nao ndamala ne khanenjoy ne Makunga secondary ndakhasoma Makunga secondary from form 1 to form 4 lano ne mala ne rula nenzia kuchako khwasola hapa na muikhaba lano kenyo khabe lano manyeni uliwo kama papa mzeli afwa kabira lano you have upambane you take good care of mama so ndamala ne uya nenzo khumenya Kakamega nenja ko ndaka no mwitsanje fulani yalangwa Canada ura khasoma ne Makunga oni uyende lingi accommodate Kakamega so ndamenya Kakamega ndakakusia hot ice cream for almost 1 year and that time nilikuwa nalipwa 30 bob per day ndalipungwa 30 shillings so nda khole ndio for 1 year hanenyo lo mwitsaundi ni yango nectar nenja ko kusemero cha makondi ndetsimbusi ne frenje tsimbuli isupu ndakupanga isupu so mshara kumeta wokhurula 30 bob mpaka 100 bob per day nde miondi yalangwa elindi hotel Kakamega yalangwa esawu ndakholango mwene munengusia nendo lakho bwana amapesa kano shukaira tawe imye khunyanga ne mama ingwali ategemeanga mwekhe shindu so kabida khandi I advance ndamala njako kuchinga misiko nola linga lwenjenda at some point nola imabega yangu moji mele mama beka kanje kalema nola nenjenda I'm not straight because ndacha kuchinga misiko nishiro khula tawe tsinyama tsali tshiri tsindoro njako kuchinga misiko ndabolo ndachinga atashira my company kulipro ku market tawe so ndachaka kuchinga misiko makunia kushukisha sababu sukari moja kueshinja kwa truck ulikuwa unashukisha sukari moja na shilingi 2 unabeba sukari gunia moja na shilingi 2 halafu unga tulikuwa tunabeba na shilingi 1 kwa chinga ande inanendala so namba lo mundu musatso manyeni ukhwiruma mbulamu lazima uyirume khone njinga kho yao kabeba ulemba lo butinyo actually na bulishino mbulamu wenya lazima uyirume lazima uyirusie au mundu uletsa na khosese shindu munjeshi uyikhale munjeshi akhufunde munwa tawe so ndakhole ndio nekhola ondakana ndo murafiki wanje ni producer Kakamega langwa Olungo the great ni wanza kisema kwa acting actually kwa shootanga nde isimu Olungo the great yakhonya sana mhoka ka acting kano so kwa khula ne ndio polepole no khula so nemala njaka mhoka kukhola acting khusukuli neshire primary ndakhola ho drama
17 ndakholanga lakini balanga mbu extra characters ndakita kama ing'ombe omolasi kama ing'ombe so that talent dalisa nayo khulula khale lakini omanye bulambu bwalingo busiro so at some point ubuyangu bukhola ebindu kamine byali njoda mulimenya nikatotosha mundu abetsanga nende litukhu lyelye lyokhusanukha khalekalekiryo khusanukhayo khuno luchendo lwenyanga lyekhutsera ainena bwera shinani shali nasho shukhwenya khulomolomo mumanya weshiye shasomukhara mumubunge wewe mu Mumias East Peter K. Selassie yamanyikhabu PK olungo ni producer khula Kakamega kholanga videography producer wa video so ene nuanze kisenda actually ndalinje omundu wo mukhono olungo ndamutiranga isimu ni actor so mbola si hata mimi nijaribu nione honda tema with the accent yoluya sana nende mahonyanga nendula it's speaking well yani kulangu bulai sana abantu basangare so nende mokhola alafu sasa shindisha andera ko limelight sana nende mokhuimiteta the MP for Mumias East Mheshimiwa PK Selassie sasa ni ndera ko limelight kabisa lakini maintain a local isene kupra local content abantu banje bachamanga by the way I'm the first Luya content creator okhola content ilnama chesio yokhutsesha manye content khande nokhola kama content creator khulinde shindu targetanga abantu baliwa wundi benyasa khutsesha omundu lakini isenendo khane khola lazima omuluya atiro limi lulo lweshiluya yakhamalo khutsakha yechakho shindu omwana museno nekesi yenjeshi abantu bamenyanga barena mmalia nola ira ikhwe no menyando mundu mukhasi shina shimalanga shikholekha nola lo mundu lenyo khuteshia wenyanga so khumenya wenyene shimala shikholekha ni shina no menyanga anko alafu lano khandi it's content syanje ndakhala sindakhola scripting lazima eshindu eliyeko libemo abantu bose balanga tsi content syanje at the end of the day khulinde eliyeko lyomalanga weka isayino nde it's clips 184 sindakhola tsiosi ziname kesho oleka olamanyashinga obulamu otsirange buluya nendi shembolanga basani bandi ba western town baliyo lakini izo mona ndi yaminanga nisomusani ukhuranga ukhola tsi content tsirinda mechesio ebuluya kama za musani walinji weshulia langwali yake ko liembanga tsinyimbo tsieshulia ni kesi ya mechesio lani zindabukule shirenjesio ndakita ndekesinja abaluya amkhaka tsiranga mutsimbe tsa matala muno with the creativity I have ndekesia abaluya banje na they are really supporting me nabwera kuli ibalanga khusisitsa bandu shereko ekasi endoro tawe no khali mundu kwikhutsira utukha ehale tawe actually abanji wana DM tu mundu yetsanga inbox yambora ine I really love your content neza kujoin aje so far endinda abantu my crew enda abantu 21 though wengine wame travel lakini sasa wale niko nao ground na abantu 8 lenga hunde mzeo langwa mzede ni solwenyo hulinde osinyo hapana acting sa papaji akhutsa uyo no acting to ndo sinyo ende Matini ende Charity ende Jackson ende namsia enda bando banje sana so mundu enyo kwakitana sezanga inbox na sasa khutema kwa matsi omanya acting na khandi ni kama khutera mabuyuta acting ni ndinyo lazima ubende moyo balanga mlusungu mbobende passion so manyo mundu yetsanga undi nyango khuranga na la I never trenda khumitandao not knowing what's behind lano khumwa khu chance for the first time akhupa na kholash nieroha because kenyango mundu irusiye nuitsa nde mu art nde mentality mbonyango kasi amapesa next day then we to failure awutafaulu lazima uitse obe mvumilivu obende shindu balanga mlusungu patient there are two ways ngilo kazi amapesa nombo khayokasi ngilo kasi nombo felobo khukasi so abantu betsanga ukhwakita ine nataka nasembezanga umwimonita ananga ichance nembola sawa karibu ya hola khollala lwa khabiri nyero khatsindo because labda it's mentality mbu yenyanga kholish akasi amangondo alafu buluya bwefu khandi khulinde challenge ikhongo sana ebuluya khulinde challenge ikhongo abantu befitina abantu bokhusema
nyolo mundu abolambu akijana ya kurumishiranga kijana ya kulipa tsinga kijana weza anakutumia tu bure afaa kulipe anaunda pesa mingi TikTok umane finga lo manyire bulala media inga lo manyire TikTok ni app yindi ilalipa ngama pesa unless utse live osaba umundu akurumire gift na okusaba umundu is a different okusaba different ndo kuyesibo onyelo kusaba nomdala kokwesi so oundi ndakola kwa nae video ni kupa 1 million views on TikTok nyambora ina video yetu imepiga 1 million nitumie pesa ni mreba mwanefu video ni kupa 1 million views on TikTok how ni prwendian ni prwendian tab so unapatanga mtu anakuja makuwa manji kurula mbandu au kijana akurumishiranga akulipa mapesa ngala khatia nazise papa notia ainea na bwera atatonga zaidi ndala kita because that's what I believe it's in me nishinishe moyo mwanje sana eshikolanga kabisa with a lot of energy oyebo bale nende bunyali bukolomolo mamanya fulani bakola barina nonwenye kuyimiteto umundu actually shobwanga sana khola tawo lazima wenje umundu no how is the behavior na kando manyo kenyo imitate ko umundu someone who is trending someone who is always on the limelight someone who is always kwa mambo na mitandao mao holinde bana siasa bande no muimiteta hakuna kitu itasaidia lakini ula mheshimiwa kama PK Salasia ni mheshimiwa upostanga kunyanga undi findu kama Ferrani ana post mara 5 10 so mtu kama huyo mtu angependa kuona other version so PK Salasia the first content inahola Lela Eugene Wamalo nde mheshimiwa Kalonzo watsoko chendre uwe nembo rolungo we can try this nende mahont ikaenda viral sana so it's just about hoenge vindu vya malakhala hoenge vindu vya kholanga and how often is the politician kwa mitandao lazima imitate mundu uli always on the mitandao mheshimiwa PK Salasia sisi rokola kwa na hii video ta hatujawahi kaa tu tukafanya video na mheshimiwa Salasia lakini hapo kuranga very positive katembere naye parliament other day mbele benenziro humuchendra ho kidogo yambo rambo kama ni kitu inakuletea unga ni kama nishimisho kule rango kusie then continue doing it hola sholari hola ta lakini I'm always keen she muimiteta in a negative way tawe holanga in a positive way umanya ndu imiteta omundu ochaiko kumbiri lira is not a good thing so I normally imitate him on a positive even positive ya hola nuburumishina bwana bwera ali nabo olonda kana nende oyo wikombanga kubako manyaye talent ni kasi mwana talent ni kasi nuwiruma talent ni kasi nuwiruma nobende shindu balanga ngambu patience muluya ni shinani shinani ni patience bidi obende shinani alafu metako uvumilivu oyilo kubande shinani no uvumilivu then you lose it okwikutsira lazima obende shinani no obende okwikutsira sho lengerasa alafu yenyewe kazi ya mara moja endo langa bando nyolo mundu abolanga po nikulipe pesa unitafutie subscribers on YouTube no way au mundu la khabra subscriber no mundu kulonda ako genuinely akulonda ako because aluti bulala media no mundu li content ndai shola lipo mundu amapesa mbu akukhabra followers ta ola lipo mundu amapesa mbu akukhabra subscription ta basandisha nani deliver good content a teaching content yonyelo yo mundu anyelo kulola nde papa mama na bana omanze content zanje nilieka restrictions mimi content yangu ukiacha TV hapo unaweza ona na familia bila kuwa na stress onyelo kulende mwibusuwo ulendo muhaye ulenda abana bilo kuivuza omanye umundu sebindo lokorako iTV no kama papa laro chaka tsisoni ai hiyo kitu itatoka saa ngapi bwana yani unolanga ishi aibu so we deliver to a good content deliver content that can be inaweza funza jamii content yenye mtu anaweza si lazima utoe nguo ndio mtu aone content yako si lazima utusi mtu ndio mtu afanye nini aone content yako hapo uta last long actually TikTok and 150,000 followers lakini TikTok jinga lembe no khoba rambo TikTok shilipa ngatawe
TikTok paka otse live ho munda khurumira ho kama mawa bashinga liba kholanga ba change mapesa mawako and it's not easy. Umanyo ne kusabesha you have two options, either to give me nombo love. So TikTok ilipa ngata ishinja TikTok yolanga sa but actually in other countries TikTok ilipa, but in Kenya ishiro cha kulipata actually bafuasa hapo shinja TikTok nyelo kugonya sa you just over famous omanyekhala. So omunali nde biashara na una kusenja simu liduka khobora inea itawukoresha marketing obora bandu korano wendu weteba koresha bakore unakuwa tu famous. Alafu pia Facebook ndakurambu ilipa, lakini mimi sija monetize Facebook. Facebook actually ende 90,000 followers nyangali kuno ndo reimia homo kutolia. So ebindu bino bilipanga lipanga sa ni YouTube na it's a process. YouTube shona shots itsangaza wichumbulyu nonyola mapesa ta. So the other apps Facebook and TikTok zinakufanya tu unakuwa famous. Mashabiki kanje na malai sana. Mashabiki wangu ni walai kabisa na wananisupport kabisa. Hata ukiangalia hii simu hopefully market. Hii simu nimenunuliwa na fan anatoka Meru County. Anaitwa Bruce Kutola, amenunulia simu ndio hii. Hii ni simu kutoka kwa fan. Yeah. Hii ni power bank pia nimenunuliwa kutoka na fan. Yeah. So my fans na walai they are supporting me. Actually the next chakanga out of 100 comments nanyolanga 90 comments negative, 10 positive, 10 za kuku encourage, 90 sema nyeko wewe ni mwenda wazimu vitu unafanya wachana nazo, tafuta wachama kuvola mvu, tafuta kazi ufanye. Tafuta kazi ufanye, unafanya wenda wazimu no. So such things na ndo moyo mutiti shola joine bintu bya artita bwana munda kunyekango kunyeko achingasa mbu na rulao nano kenyubo mchesi oenje. Is it hii kitu ni a fan respond ama ni si respond? Yeah, so fan base mimi wananisupport, mafans wananisupport, lakini lano kandi noko langa busani shola bante mentality mbu fan anakuo pesa. Wala bolambu ai bwana nimeentertain sana bwana, hao jamaa mbona unitumii pesa bwana. So unaanza kukuwa na feelings towards fans. Bwana kama fan anakupenda hata hitaji nini, anaweza ina can I have your M-Pesa number? Nyola kurumira 10,000 I like your content. Don't force. Usiforce fan kukusupport if kama hajaona kitu ya maana kusupport. Unacheki? Ola force ata moyo lo mundu ana feel like ai bwana nimefanya content kali bwana, these people owes me money. Our fans lazima wanitumie pesa. Hapana, don't force. Enda tu pole tu. Kama mtu anakupatia kitu Bulala Media atakupatia, atakusupport. Urumishina wa alinabwa kwa serikali. Actually katakabla nditseino nabendaka ndonde governor wa Kakamega County FCPA Fernandez Barasa nuhulo siyeho nembora ho it's high time Kakamega County ikuwe recognized kwa mambo ya vipaji. I'm sorry to say this yambolambu vitawe, lakini omanya events nyingi tsarulanga Nairobi, labda event organizers libarula Nairobi bayaranga Bungoma onyola okay, si vibaya msanii kutoka Bungoma kuja kuperform Kakamega, si vibaya, lakini onyolambu 99.9% barurem county tsindi betro perform Kakamega County. So onyolambu Kakamega County very. So I was talking to the governor nembora it's high time kuchingule vipaji vya bana Kakamega. So kata kupanga ngane umkutano nde governor kwenyanga kurera basani bosi bakakamega lala vetse if you are doing modeling wimbanga ukolashi we identify these vipaji and see as the county government of Kakamega vile wanaweza zinua na kuzisupport. Bwana Kakamega iko na talents. Wamenya kumsandishina urula Kakamega apart from isi sheshi dilayata. Wamenya Kakamega la kabali na Nairobi town. Wamenya kumsani yes urula Kakamega apart from isi. So the first I'm not bragging but I'm telling you nise msanii wa kuranga ura ku governor kama comedian la kabasani bembanga bango shitoka bango msindita. Mimi kama msanii wa kuentertain kwa kilugha ya Kiluya nise msanii wa kuranga wa kasa ku governor sine mbora FCPA no chama
khubukula khandi basani bano we identify them khuba khusiya kuwo because actually art ni chama busani buchama sa bwenjera no bulay shori khongonda khumulyango omundu okonyanga ikasta utakuwa self-employed wewe utamkanga tu asubuhi you deliver the content na watu wanakuwa sawa. So event organizers hata wale ambao wanapanga na kukuja na event Kakamega, actually it's good you involve Kakamega artist in what you are doing. Mla msituletee tu wasanii kutoka kaunti zingine without nani. Sisemi kwamba wasanii kutoka kwingine kuja Kakamega ni vibaya, pana wakuje tu, lakini at least tukue na wasanii kutoka Kakamega county. Yes, we discussed and the first thing we are going to have kwenye kubando mkutano nde governor nde basani bosi wa Kakamega county kubando mkutano. So from there basani babore governor kwenyanga kuri ne governor babore mbu kwenyanga kukusia kuriana ni talent yo mundu wa Kakamega Kakamega county kukusia kuri. So kubando mkutano nde governor wa Kakamega county nde basani bosi wa Kakamega county mana kuikhale mana basani babore governor kwenyanga kuri kukusia kuria vipaji vya Kakamega county. Can you have a studio ya kurekodi muziki? Umundu yenye ukhola muziki atuyena ukukhola talent ye itsekulu. Aine na Bwire yikombanga khokhola kho ekasi nende awinja wabolanga nde anyala khuthi ehale niba anyala khunyola wiyangu khokhola naye ekasi. Makhande ali nende liyenye likhwibambula nende khwiyumbakha manya mundu wo umakhuba kukhusishitsa. Ndenyanga awinja sana. Ndenyanga awinja because it's a content like, apart from mimicking PK Zalasia, is a endo amatsai ko khola something local, very local, educative, entertaining. So nendo lango mundu kama awinja is in that route. So nikikutana na awinja and we come up with a serious script, bwana khola very nice content. I was even trying to talk to her last nani with the management. We are in the plans to kufanya a serious collab. Because unajua winje content ziti three local and they're funny. Yeah, huyo ndio nataka kufanya naye because mimi ndo naona naendana naye sana. Ndilo lango kuba a very big brand. Ila ba ebo ukukusia vipaji vindi. Manyene yagandi basani babezanga fani musani kola alutsa miona ali talent nendiro mukhono miono ala stakula lakini nyola kwasiyo manga sana newe kama muraka kama musani again no one owes you support in terms of ati alikata kunishika mkono hakuna mtu mwenye anaku muluya nishina yani au mundu uliyao lazima kugonye tawe work hard wacha value yako grow ndana ko khabasa because ndalila basani ba Kenya banji batsitsanga bundu khulinde value no my value mutshala ana khaba khata lazima alole mbonde value sha ikasi nomba shokole shibetsanga nende minyakhano na wera aberera mukalena challenge nyingi sana actually eshinisho kuranga shembero kubola that financial support bro si kwamba mimi ati enyelo khola something nice enyelo khola ndalutso una complain anga never here you are doing in the same venue same location it's not about the location, it's about the financial support. Onyelo khukasi ya content wenyere nji content like ndakhola ki content indi nembo rango osinyo bakhwinulire bariyene imondo umukhasi wanje na winulire oriyene osinyo imondo nasinzu ino neyanje. Actually that time khofuni khazatsani atukwa na imondo, the real imondo. Content zindize nyanga from the start kusinza ko ingokho live ingokho abantu batsemuluchina live lakini umama ngondo kokula ingokho kabida lano ofunisha that sani ufunike tu sani because hauna that money ya kufanya lakini umusani kama winjo manye yenyo kokhola kama ile alifanya disco matanga she can access everything, she can access the crowd because anyelo kholipa he can do everything. So eshinza she ngosanga that financial support capital umundu irusi yako sabole mba ineya listen a script called
local wedding kwenyango khola something called local wedding ya series nani episode 1 a local wedding. That local wedding ile ya village. So nilikuwa nakaa chini na timu yangu tukapiga we need like 60,000 kufanya ikuwe successful. Yani nuireva 60,000 orusie kapitala no ngolesa akasim khokho ze munzi ofunyaso fwale kikoti okupolio kana opostira abantu. So unaona sasa hapo you are not growing but you are still the same thing, you are doing the same things. Actually you can do different things lakini unaenga that capital umama ngondo ko khola inabidi tu bado ufanyie tu watu kitu same. Ndio pata unapatanga msanii anapotea, amefanyia watu the same things, hakuna changes, same thing. Nifindi philosophy nyanga mangondo. Yeah, number 2 timbemba fiti na because ani zaino manyesi yo mubunyali boko lipo mundu ndenyo mundu yeso khola neta. It's just out of mercy. Mbora ho papa kuja tufanye hivi, mama bro kuja hivi, sister tufanye out of mercy. Lano lango mundu out of mercy onyolo mundu amreka timbemba mzee kijana wako nrinjo akuna kutumia vibaya, anakutumia Facebook, TikTok yake imekuwa na views. Amekulipa ngapi? So sasa hivi ndio nyolandi manenyo ra advert ne khoresi yenyene ndikase abantu 20 bane sekuburu 300 hivyo nikigawagawa, so at least to maintain maana aibu bwana uthi ukhaba mzee itsa kwa kitendo mwero kwa 25 mkundu family fiti na mbia4 lakini ano itimu yende nayo shiba urati ndababora mwenye khole funga masikio funga no funga kabisa shola urishincho umuntu achiresie indiano isano kata ne advert ebabora khutsifu eso khokhole shiba bambese kata akhandu khatiti na wagawa khutsirira imbero khola. Another challenge indilano kati necklace ino shondo khufala mwikosita lofali necklace katengo sero khufala ndiza khola yivo abantu babantu emyoyo mbu ali mu devil worshiper, ali mu Illuminati, ali na machini oluti necklace hiyo kijana ya hita sana, ana hit sana huyo. So mpaka una avoid hata kuvaa vitu kama hizi, una avoid kufanya vitu kama hizo. Actually abaluya Kenya baamini mbu someone can do talent, someone can grow. Vitu ya kutajataja hizi mara Illuminati, mara machini, mara vitu gani, we should avoid that thing and support talent. Abantu bakhole. Another challenge indi lanize Kakamega sai Nairobi anenyelo kuchenda khobili mask Kakamega paka embendi mask injendandi mask, not that because boy pa fans abantu bamanya no famous, you have money nwakalobo kumwama pesa na chako kunyaka. So kwa avoid these cases zote mambo yote I always put on my mask yani shola manyata, not that bindi kholanga because olasa bama pesa ne uma ndakhala kokhuzo olanyeka ndakhala kokwa mapesa akho olanyeka. So also people should understand that you can be a celeb or not celeb no mama pesa kutania these bridges ya kuba na mapesa and the celeb are two different things. Yeah, onlokuba celeb and you're broke. So it's yenyanga a bit ukona support, at least you get something. Kakamega wefuonyene lakini noenga county kama Bungoma basani ba, that's why noenga Western region Bungoma County is the leading in terms of mambo na usani. Bungoma County Kakamega wefu ni yakona eshindu shibetsanga shiri shindumbu imbale kha ni betsanga like nwakane nde mwana siasa kama unakulanjire nyango kwa to offer you support is competitor shenyo kulande nolde mwana siasa undunota ozireshi. So another politician feels like he owns you, yani anakumiliki, haifai usalimiana na mwana siasa mwingine. Na onyolanga msanazi za mwana siasa because labda umainjera, lakini olaba ndo bunyali as a content creator esemala ndibo is not even good to associate with the politicians because that's one way of kujimaliza. Because lando tsitsanga yo like yani we aundi sende nyanga ikura nimesupport kijana mwingine hapa ni msanii na lo ndo lende msanii no urovi kabisa lano kamina sasa umerestrict tu kijana sasa kuja hata kwako
So Kenya and politician bosi ba Western actually wa Kakamega County balisho mabayoko. If you no kama uko na roho ya kusaidia tu mtu. Huyu ni mwanasiasa, huyu ni content creator. Kama labda uko na uwezo umemsaidia kiwango fulani na umemwona na mwanasiasa mwingine, wacha amsupport. Wacha amsupport so that he can grow. Olala shekha imbale kambulano oluti kijana uno nombo mkhana uno atiro waka nande mwanasiasa wundi mwenye ni rival wako urobi bole atiroshi no way. He's not a politician, he's just a content creator. Atiro waka na wasa nabe labda ndi support nyango kholashi okumwesia so banasiasa hande boleshe amako kokubetsa ndo moko shekha khali mbono oluti musani nali nde politician fulani shwanyaka ndiyetse uwo tawo ndachamo busoma sana kunyanga esiendi tsa busoma lazima ndiye khabiri. Anyway elokora khuli busoma sasaba lakini jioni no lande shiro busoma tano kukosana sana. Of course ndo mulia lazima ndiye ingoho. Shimala shisinya numundu okwikatia ya kuchamanisha kuchamata. Mundu okwikatia ya kuchamanisha kuchamata yani muri naye abola mahuwa malay ko yone muri naye niya kakola kana abola ubutamano abola mukhama biko yawe sana njama ngo mundu ngorekta yani yamburu obwatieri yambora inea endi pano kusifa nusifa ngano nuwakanda kana obolo amahuwa mabitawe betsango bilaita ingwe yamatere kande ndi mu FC mu Mias branch ndi amatera chu iluma FC Leopard ku support local talents apart from ku support abasani bembanga ku support and comedians kwanza ino ni team yefu ingo yabaluya tira comedian no da comedian yesu kholango comedy muluya chimera mutiro mkono msupport mkiwa na show mahali mnawaita sisemi kwamba ati wasi-support comedians wengine wa Kiswahili hapana lakini olimilwefu culture yefu olomololwefu support yao kabisa share greater hola maisha bro chini dakola kosa isoni ni ndira ayo bora when part of side hiyo maze yani chini dakola kosa mbulamu nendo la yibu kabisa ndaka nande girlfriend wanje nakusinjia matuma nepa nendo la yibu nendo live ne pandikisa bana likaa chini nikalia sana. I cried. I was like this matuma matesha. I was like what am I doing? Am I mad? Mtu ana hustle alafu unamhepa. Ndaepa by the way. Niligeuka nikaenda. Yamanya yule mhepa. Yamanya ndamhepa na vile aliniambia I cried kabisa. I felt so bad. Pole. Na bora familia yake inakuanga off camera. Sipendi kuongelea mambo ya familia yangu kwa kamera. Mambo ya familia kwa kamera na usanii niliweka kando kabisa. Bashite abantu yanishira muri mafans kabisa habari challenging sana. Chiro nyakonyonza sense fans bakonye yoyo. Sense fans na mimi ana mwezo. So kwa nini mbona ndio beza ishikarati beza manyani bisa shira mundu musatsa lakini wayela kile manje sikadipenda handi kenya wakati ngone no for the sake of my family anyway woli utamona kubasha are they aware they kasi hola in the risk in terms of bana banya nafanya banyesha Bulala media omanye leo bora. That's according to me as an artist. Where me I normally advise people as an artist, keep off your family from camera and social media. Kindly just keep off. Because bulala omuda lo kunyaka, someone can insult you akonyeche as you. Even if you insult me, unyaka me have no problem, unyeche ni sina shida. But you know, mtu akitusi bibi yako, atusi watoto, atusi mama, hey, that thing can drain you vibaya sana. So mambo na familia sipendi kuongelea kwa mtandao. I always keep it off.
bujumbe no hoburume kuma fans keke nende khura anyala khunyorekha mundu yesi undolanga nomanyiro lyao naomba support yako esabanga support apart from the like, the comment, the sharing unafanya hiyo bado tena naomba that financial support at least hansezi kama enchacho kwa different content a content that is real ndenyo kusinza ingoko esinze ingoko real abakho batsire balire ingoko shiba umayihwe nimulire ingoko kwenyanga from the word go ingoko isinzirwe itafibwe isinzirwe nawo maro kolengoko kama umkhwazi njorire shindu tawe mana kukubore toa viatu toa viatu wena get moja okupiro mukoko okupiro mukasuwe no mulonda khebukwe kwenyanga kufutsho busuma ndenyeni umamo isupu oliye shikumba shikumiche ho manyembo okhupo mukhazi neshindu shibi yande nyanga that real content so wafadhili if you feel that this boy Ainea Bwera has a content na ungependa kumuinua agro kabisa agro na timu yake na wagro kabisa because everything inahitaji that financial mambo kama hiyo. Asa kama uko tu hapo na unaona na kuna video uliona ndani yangu na ukaona kwamba kuna kipaji huyu kijana akifanya anaweza kuwa someone na usikae kando, come through unisupport tu, na kitu ambacho tunaomba tu ni that actually ni financial. Mimi mwenyewe Bulala Media mimi naamini niko na content. Mimi niko na content mingi sana nimeandika chini, lakini wakati mwingine na kuanga restricted. Ndenyango khora kabundu aundu mu hoteli sina uwezo wa kwenda pale. Ndenyanga aundu khora kabundu kama mmotoka asina uwezo wa kwenda pale. Shendo kubola mbu Mudala Reba Mudala Andikrambu mbona Mheshimiwa Salasi ya kusupport. Najua unaandika kitu kama hiyo, usiandike, usikomendi hivyo. Mheshimiwa Salasi pia kuna watu wengi anahitaji kusupport. Unaona? Ako na watu wengi. Na bado narudia kusema kwamba no one owes you support. Hakuna mtu mwenye unashika. Saidia mimi wana kuimitate mbona unisaidii? Hapana. Na pia usimnyoshe kidole ati mbona usaidie mheshimiwa kijana yako? Hapana. Yeye pia kuna watu wengi, afaa saidie the whole constituency. Mimi kidogo yenye ananisaidia na appreciate. Lakini bado na kukaribisha kama uko hapo na unaona unaweza ni support vizuri. Unisupport tu vizuri, ni grow na timu yangu, muone kwamba sisi tuko na vipaji. Karibu sana unisaidie na mimi nitashukuru. Nita make sure kwamba Luhya community inakuwa proud. Nitafanya content zangu nikikufunza, nikikuelimisha. Like sasa nataka kufanya it's called local wedding, budget in 60,000. Shukutira kwa shuma khonya kusoneti suit khonya college esonyo kunyola ku TikTok enangwa Ainea Bwera, Facebook enangwa Ainea Bwera, YouTube Ainea Bwera, Instagram Ainea Bwera. Inamba nje isimu ile kubayo ya TikTok, ile kubayo ya Facebook. Nwenyo kunyola mendo mrako mtitu shukulanga shendo mundu enyo kunyola mbanyaka nembwa email ifindu shina bora no kupa isimu nombo ni WhatsApp. Ukituma WhatsApp ikuwe kitu at least ni biashara tunaweza ongea, ufanye ni grow. Pia mimi ni MC. Ukitaka someone a very official MC, mambo na harusi a very official, ukiwa na corporate, ukiwa na function very official, nafanyanga MC services, a very official MC. Unajua pia unaweza pata MC, mtu anataka MC, mimi siwa kurudia ndani DJ hapana, mimi nafanya with good English, but then nasoma sana. Jaboro ndasoma mko unanita lakini ndeshera wena. So if I do MC, nafanya branding. Ukiwa na biashara unataka kufanya marketing, come through. Unataka ku-influencer, unataka like vitu zote hizo za create awareness kwa hapa. Yani akolange binduno vyosi noli nde biashara wenya kutanga se biashara wenyango munda kwa influencer mlizoili limulia nishi sasa ukutangazira biashara namba je ibetsanga yao nombe kusoma 0748 762689 nombe ukaba kumitandao chosi Ainea Bwera mbamba nanga bwana. Mama wanje amenyoko bulamu bulai. Mama wanje bwana yakakanga fibarua sana. Mamangu amelima miwa sana. Babangu vile alikufa, mama wanje alimemehonye na alimemehonye. Ono landiro mendi bwana. Nanyangesa amenyoko bulamu bulai. Akone kabunda ndai. Aliyako shindu shilei neshiro moyo.
nashiri mmoyo ina khandi khupanga embora nyasaye nochama tira mama wanje amenye enyole shindu mama wanje nashiriwo pane enyole shindu mama wanje nafuire tawe enyole nashiro mulamu aliye kwa shindu shanje aliye kwa mukati kwanje aliye kwa mabere anywa mabere kanje mama yakanyakhana mama yakanyekwa imagine ese papa wanje afone shi kujoina nasarita imagine ukhulera abana bashiri abatiti ukhula unda kholana single hand ukhule mafibarwa kutsira abanda amatsi moyo undi anyeka ko mama wanje dali nembera abo nabo le kino nisulisinja mama yanzira amatsi hendia so ndinyako mama wanje amenye khulama ubana baluya ubulala TV nanga typical luya sound Jesse Asuta Tetei ikambi wa khaya amana we buluya unyole mirembe amana we buluya unyole mirembe bukula ichi tusukutina manyanga